Iqembu lomdlalo wenguqu le-Chicken Inn linqobele iZanaco laseZambia nge-2-1 emdlalweni owuzwana amandla odlalelwe enkundleni Luveve ngoLwesihlanu emini. Iqembu leZanaco liqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala elomdlalo njalo litshayele emambuleni nguCharles Zulu yena uhlohle ngemva kwemizuzu eli-14. Iqembu lezethekeli liqale ukuzenzela santando ngemva kokuhlohla, kodwa kuthe ngemva kwekhefu abafana be-Chicken Inn baphenduke bengasadlanga nkotshana bathola amagoli amabili. uClemens Matau uhlohle sekudlalwe imizuzu engama-60 kwathi u-Obrel Chirinda ulitshayele emambuleni ngemva kwemizuzu engama-72 lathoba 2. Umsekeli omkhulu weqembu le-Chicken Inn uMcLeod Moyo ujabule kakhulu ngendlela iqembu leli lidlale ngayo. Hayi game ethu imnandi kakhulu besipressa singalahli ibhola. Ngibona ama-team amaningi aza kufa kulapha eLuveve. Siyabela Africa nxa sihlanganise kahle. Iqembu le-Chicken Inn belisebenzisa lo mdlalo ukulungiselela ukuqala kwemidlalo yalonyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League. Ikanti iqembu leZanaco lona lilungiselela ukuphatheka komncintiswano wokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba libhutshe imidlalo yalo ye-league lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo khona kwele-Zambia. Lo bekungumdlalo wesithathu iqembu lezivakashi leli eseliwudlale selokhu livakatshele kwele-Zimbabwe njengoba lidlalele le-FC Platinum lanqoba nge-4-0, laphinda njalo ladlala lele-Ferroviário elase-Mozambique lapho elinqobe khona nge-4-1.